мақсад барои умуми ҷаҳонӣ вичаш хубтар аст, чунки ҳамаи мо дар Россия кор мекунем, рафтан омад, баъд байни мо мардуми русзабон ва дигар забон мардуми миллати ҷаҳон вақте ки мо якдил буд якҷо будем, як хел фамилия буд, ҳозир дигар хел, баъд меоем инҷа моро ҳар хел гапҳои таън, ҳар хел гапҳои нофаҳмӣ мезананд мардуми моро. Ами хеле одамо бисёр буданд ки меомаданд аз Тоҷикистон ба инҷо, мегуфтанд ки ту депортатсияӣ ва документа алеш кардаги омадагӣ. Ба ҳамин хотир ман гуфтаам ки ҳар хеле ки буд ҳама пуска ҳам хел боша. Барои халқи мо бесоҳиба, Тоҷикистон мардуми тоҷик бесоҳиба именно дар Россия. Қозоқистон соҳиб дора, Ӯзбекистон соҳиб дора, ҳарчанд ки Ӯзбекистон ҳам чӣ хеле боша набоша соҳиб дора, Тоҷикистон абсолютно соҳиб надора. Аз ман ҳамаи фарзандои ман фамилияш Ов ҳастанд ва алҳамдулилло дигар фарзанд ман надорам ҳозирашда. Иваз кардани нест? Не. Чего иваз мекунем? Маму фамилияш мо мисла. Хуб, милли мекунам. Ҳай милли кунам, мегзарам милли ҳеҷ гап нест. Дар инҷа мушкилиҳо зода бошад, дар наин чиё камтар мушкилӣ дорад. Таможни союз чӣ мекунанд ки паспортотун чиянд, чи фамилия тоҷикияй, чи бояд урусишу кунӣ намехелияй. Отчество. Ҳамин худам отчество ки надора, либои ин чия Тоҷикистон Москва меём, баъд амуҷа чӣ мекунанд ки фамилия. Ман мегӯям фамилия надора. Бораи фамилия проблема мешавад. Чикор мекунанд кардан гирем. Зода ина як бор тасдиқ карда будану зодаш нотуғрия ба фикри шахси ман. Милли мешавад, тоҷикӣ мешавад. Тоҷикӣ милли хаяки қарораймоне ки нафаҳмидасем бародар. Омода ҳастед ки ҳуҷҷатотонро пурра иваз кунед ба ҷои Ов фамилиятон чӣ буд? Содиқов. Содиқзода шавад. Хай агар мисол халқ ҳама ҳамида розӣ бошад, мо ҳам тарафдори халқем. Ба феълан киме ки чӣ хеле ки хоҳад, ина хоҳиши худост. Аз шахсан худатон чӣ мушкили хати рӯбарӯ шудед? Гуфтед фарзандотон аввал насаби тоҷикӣ додед, баъд русӣ кардед. Бо сум додем, бо олиш кардем, лишни кор шуд. ҳамун документа серамно охир бо якҷо нимҷо мепурсанд, фамилия ҳар хела охир. Айни ман Русия, яъни бачаҳам Тоҷикия. Бо гашта ҳамаша олиш кардем да охир. Инҷа омаде ягон мушкили хати рӯбарӯ? Конечно, мушкили бисёр мешавад. Хеле мушкили хати. Фамилия ҳар хел мешавад. Фамилия худам намешавад, зода мешавад. Ино бисёриш мегӯяд ки урусӣ шавад. Бо гашта мерад. Русия мушкили эҷод кардан шумуда? Не, хаяка ягонҷо бурда олиш кардан дар кор, мисол тарҷума кардан дар кор мехелош ва перевод барои ҳаме. Пурра иваз кардед? Чанд фарзанд доред? 4 та. ҳар 4 фарзандатон насабошон иваз кардед? Не, як калониша олиш кардем, моли бачаҳои майдан мо истуда. Серамно хай шавад бо олиш кардан дар кор. خب زندگی ما همین بر روسیه میگذرد، کارو ما همین روسیه انده، برای همین دیگه. اینجا یکم مشکلی خطی رو برون نشوند گفتم؟ خیلی مثال باید ممکن گرایش‌ناسی میگیرن. پدر و بابای ما با همین آف قدرتوف اومدگیم، فامیلی من قدرتوفه. آن فرزندای مویا منم سه بچه دارم، فامیلیاشون دیگه خیلی موندن، مهرابیدینی خیریدین، وایسیدینی خیریدین، بانومی خودمون، بانومی خودشون همین خیلی اومد. تو 3-4 سال خوندن مکتب دا همینا وای کردند که همین با همون پیشتر شوا قدرتوف مهرابیدین با فامیلی پدرم بابام مثلا پدری من شمس‌الدینوف مهرابیدین نخواهیم ما هم قدرت مهرابیدین نام گذاشتیم هر سهشون هم کاغذاشون رو وای کردیم حجتاشون رو با علیش کردیم ایواز کردیم با قدرتوف مهرابیدین قدرتوف وایسیدین قدرتوف صبریدین هم خیلی مونده خیلی اسلامی شود اسلامی خیلی فرض کرد اسلامی همین چه خیلی باشه همین خیلی شود یعنی او با شما معقول نیست نه من با معقول هست این خلاش نیستو خیلی اسلامی همه اسلامی شود نقض میشود که پیشنهاد من همینه که همین پاسپورت که ما کردیم خیلی ملی میشه با همون پاسپورت باید با روسیه هم کنن مثال ما میبینیم در اینجا با مثال پاسپورت میگیرن 600 سم 700 سم پریود با روسی میکنن راست که ما هم دولت کتی رفت آمد داره مثال ما در انگلیسی در کار نیست ما اروپا خلق ما بسون نمیره کو همین همش در روسیه ما میخوام که همین روسیش هم کنن نیست می اهالی ما همین خصوصا در همین روسیه فدراسیون مثال